yung nga. Yakalon na miutat sa daw yung nga. Ani no na bumi. Anak kuka at ani kurugalo. Yakalon ni miutat chuta. Pitong nga kalaw to 9, 10. Anika pingasut-sutit. Amar naka sita mau sutit talima walay. Kamang puyo ko sa kay kama mana. Ilumi uta kalok sima tuyo me kakatalaw sima yo anak ko ka. Ani kurugo Simon ni Alainga kanayalok sima yo ikayuk tawin me amalo NCPC ngulok sima yo me. Ikayuk tawin me lok sima yo kiguniani. Ana-anaga angit kami utang inalok sima yo ana-anaw tsuni. Nikiliw katak suni kitunga ni ipigit sugi tuyong may kakatak sunilo. Amalo akabo samik ko sama jualik ko ubatin ni miut olak sumuli. Arawa mo nutilak sumayo nga 1987 yakana yarak sunga ITK kunni. Kawli kan ni umat sunga suna kan ni takani mga tanong suami. Tawa ni kalun ni aulo na nginin ni una bikan na rin wigil taka katilaw sa manya ka kalun ni arawa mo nutira ma owan no pulare amma temang ngani katimayu arawa mi ikanaya lok sunga nukakama kubek mo bagit bio unalit sa yakot nula nga nutikay na lak sa mayo nga. Tay kani nadilak sa nga. Kanaya kong nangit sa nga. Wiwi tito kong nangit sa nga. Ilakar na nga. Ikayang ngulak sa magama. Ikayo gumagalak sa nga. Ikayo kong nalangin na mataba ni. Arawa mo ti gumalilak sa mayo nga. Arawa mo ti kata. Paututik ko no. Kanaya kaya sitak ko nga. Tay kani paututik ko ni. Anay na mata inni kuruga natsakon nakako ikanaya yaksunga tay kani anay na mata anigyak anikay nakaya tuwa ko ma anikay nakaya kaya mailak ipigil daw katalok sumayo Jeremy kuruga may kakurog tay kuno nga ikanaya katinno tay kang ngali uno nga wigilak taman no nagilak sa mga nga no ilinera kay nanok sa magama college kuningak tayo mo kakasaw yan ni kamagiyak iligas ulak sa mga nakto kasi ni take ko iligas ulak sa mga kano na mo atulak gumalak sa mga laktak ka kasi ni take ko NWT Northwest Territories Hakasaw yang aula sungit kamagutingit kano tuin nalo nunabut tigwalak simalagi kalau natin adopted tigwalak simalagi te ko tigutsugi man natok daw yu te kani atigun nangin akutana ilinner ni alabim mi kana isitu nalok simalanga iluluyi kunni kaluni tan na ane agalok cancer ane agalok how you simalanga amisunik Katsuming ane kaksimajuni inugunik simajuit ananaga inugunilok simajuk ane amut inalawang indito ni amiswalo matak ane akali kano itituin naluin ane akali ubang apubang ane amakakasaga nito amakawin mayunga amisukan light inugunik simajuit ane ali minit ane minita mana ane akakunik tuwi inusikat siyak tuwi kawisak tayo katak tuwi marutek ko ane alit ipigilaw siya realin tukisi kaswak siya realin tukisi yaw ngilo ni ane nanak sauman ane akangit tuwi ipiguso katak tuwi imini ipigit siya katarit si
immini ippitiangikkuti ikayuqasuaqaluarutsik sapilinnakasamman sapilitteilimagiali inuusiumman qanatuinna piusigiakkannirunnaqatta iilaqartartunga niaqutsiutimik niaqungulereigama tamauna амману тейккуа аангаjaannartui uqsungit аангаjaannartoqarngittumik kisiani uqsutuavi piqattaqama taanna nungusaili аанниами niaqunngumi mauna niaqungunuaquma tainna uajoruluk pituarukku taanna niaqungu ujarangillunga nungusuu taimittu CBD oil ikajuttiarto ikajuktauluortunga taatsumunga angummut 40 ni ukiuni oils tulirtoq cancerqalorsimaju puvanginni ammalu asinginni taimittumu inuuju suli ullumi 40 ni ukiuni cancerqarsimaju taanna sulijugitsugu maligumatsugu taimittu piqattartunga teikkua ikajugunnarpata aanian tailimanartumu pilauritsi apirilauritsi pigunnarutsi kanadami maanna aangajaannartoq liiguulermat qanukia INUKTITUT pijagunnalerma palisikkunnu tigujaula tigujaungin utigingillugu takkua uqsunga CBD ojonguniraqtaq imilluartui puutsaqulungit ikajuktuartu atsualu ikajuktu taimittumi pigunnarutsi piqujasi qaujilaortillugi August 6 ngutillugu qaujimmata aanniarraqama quatsaalauqsimalugu qaujilaorsimammata teitsuinga ullutuinnami qaujissartautsunga aanniarraqama puvanni katingatsuni nukikkut qarisanni taanna stage 4 nguniraqtauju puvanniitto aanniaqa qallunaatitu triggersituungummata asinginni aanniami timinni tainna aanniaq qarisanniittu attunermaut piluqtumini taima stage 4 nguniraqtauju iluunnata cancerqarutta tamauna taanna aanniaqaalu qaulituarpa sangiittukulummi namituinna timinni teikunga aatsigunnarman taima stage 4 nguniraqtausuun ammalu stage 5 ililaungitaqa teikungalaunginnama qaujigama aanniartaaqama August 6 ngulaortillu August 6 mi ukuungulaortumi kappiasuviingalaortunga qanu isumaga sukattualummi aulalilaorto kappianartukkuluni taima qaujimangilluni qaujisartaanguinnarluni qanu ilangammanga namimmanga qanuittuumanga kappianarto qaujitainnalerluni qanuittuutillugu taanna aannia sailigalaannarto kisiani suli kappianarto amisualummata aanniaqaalu ittiminni taanna aanniaqa puvanniitto sangiyutsuni sangiluarnerami qai immini aannia taanna asiani timinni aanniami qiniqsuni nanisimma uvanga qarisangani qarisa taanna aannia saqqilaorsimajumi taatsumunga attuaju taakkua aanniaqatal radiation tauliqama qulini ullunik radiation teikkua imailuortualuit niaqunni atiliuqiju imailuortut MRI CT scan taimitumi qaujimmata kappianakkannertaqquq taimitui quli naat mata ullui qatsinikia tamaani angiqatsimalerama nujaialittaqquga
Nujayalagama akhiagin na si tagay meliok tunga nujayalagama nafiukuluga kangiaga Lodi Barnes tamani tuinamut panigalo Lodi kiutolok simalanga tamani kaya nginatak ko nga udluin naingo walayo udlulimang itugolo kaya katalaw tunga nujakang nga nujakain nakatagama nujakain nakatalaw kama kinik tayo sidituaro piyuari pitakakundi kaitak ko nga ukautsiyo katagama utilaktui nujati pigulaktui asuin la piguktui ikisulim mariusu ilangin Taikua anehali teimettuni tukisisi malawiali ane naman isumangi sukat tualusungumma ullaw apitsuktola kamatabani ukalaw tikalaga simanak kawyok lutaga Dr. Bork ukaw kaya kakisan nito ane mikiyo ko lulak to Komealok nakumengoti tutsiasut anniasukti ida kait CBD oil nakumek koyan namek tukisitu agama annia kalagama amatakwa atukto jui uvanga timinganut isumanut akagilawnginaki nujayatak ko nga nagigunangittunga ilanga nagitsiagunangittunga imin kajuinnan ni pisungunyunga nakikatsiangittunik teimeisungunyuga anniakaktugut taanna tukisitsia simayawialik nigtitawasuarluni kianakto aaninakto takkua ammalo tukisisaunginnuni sugumagaluaquvit akausungungimma kinunganakto kianakto takkua ajunnak sugisavut ikayuktalutalutaanut aanniasiuktunut ilattinnut akausisu lutta ikkua pisitialui kaujimanui kanuinumangata lutta kakama kakisannut tait na kakisanni kamainnasu kamasuutua tait kumininga aippa luttaga puvannu aanniani kamasuutua takkua tua puva kamagijangi amma kanu avlasungumangata teikkua lutta piujualui aanniasiukti tukisitsiasimasuun teimali aanniajok malitsimayok tusaaji takkua ikayuktigittillugi ilangani tukisinaqsiaqtoq ilangani tukisinangimmat aanniavimmi ikayuktaukannigiaqaqsugajakka aanniavimmu utjooluni kaujisaqtauiaqturnuni teikkununga ajjiliuqutialunnut kaivusuuqaalunnuni piliaalunnut teikkuattau kappianartui kappiarilauqtakka uvanga akautsanginnama isikam uitatillugit isigia teimittunu kamagijaugiaq I was like, what happened? Thinking of bog or something. You can slide that over and put the chair there. There's still room behind over there. Itik wa ambalo kita yeah. Yeah. Actually ko taw su Yeah. MRI? Eh. Adjilugutin. Yeah. Okay. Take kuali adjilugutin alu atuktaw suut MRI gunagaktaw CT gunagaktaw email uktuari nipili alu tu kaya mayaitu saksaw suut kapya nagalambakittut kikatsay nakaya kaksunguy kikangituawit aulat tatuawila MRI taw tilutit utigiasu tana 12-minute
lauktillugu nuukallannerovit utiriakpiriakkaneriali MRI. Teikoli CT scan atiliuituinnarmata emeliortuit nuugalaatuarovi qanuilluangittu kisiali nuuluariaqangi. Uvangali isitsimagiamatusimayuni kappiasulisuungugama claustrophobic idiikka алларутиралааму илисимавигитсугит тейма ажугунниилаортуга таанна алларутиралаа тамаанииннигиппат таконнерукку таанна имеилууртуалук анисааражарпаллаигама каппиасугу тейманга тусажугама аанниахарама аппертсуқатталаорама накиикажуқтаагуннармагаама инуитаққааниттуи уқақатигигиа пиулаорто кисиани тааккуа маани қаллунаани тиаиккут qaarituarama tiaikku ikasugumamata taanna teikani iqqanaajertikulu qallunaa Britney iqqanaajaxatinga malaajakka taakkua aperilaorsimamma aata aperilaorsimammata uvannik ilaagunnaruma ilaagumagama tukisiqu sugi taakkua teikkua aannialikuluit tukisikkanneqqutsugit taakku iqqanaajaanganut tukisigunnarmata ikajuktaukannеруnnarmata taima angilaorsumañunga taakkua katimajiit iqqanaajaangit aulateriaqulorsimanakka paippaani titirarluti INUKTITUT taakkua katimaqatigilluti tusaajinik ammalo aanniavikkut innuit pisuttuit eikunga takujaureaqturtuit takutillugu INUKTITUumi akausigalaasuungummata taanna akausigalaarnaq kappianarmik mikillitsitisu haujitainnarluni aanniartaatuaruvit pisimattailiu imminik uqausigiqattarlugu ilat ipiilanginnu luuttaanut qanutuinna taakkua ilinni immin ilukkut ikajunnartu uqausittuinnaugaluarpan luuttaa taikkua qaujimañuit qarisarnik kamatuinnasu atauseq taatsuminga tua kamasu aanniamik qaujimañualutainna teikkuattau puvannik kamasuut teitna uqaalaqqaaju yuhuu laqutiriqqaujaqa qaujimañu taikkuninga puvannik qaujisasuu qanu aulasuungummangaata ammalo aanniaqatuarpat asiani aanniataarpat timingani taanna puvamniingaarpallaimma taanna puvammi aannia luuttaa kamagajartut taatsumingattau luuttaanik ammisunik iqqanaajaaqatiqartuti taima aanniaqaaluga imilluartumini mikillimma quvianattaqku tamauna ammalo sappaaniittu qarisanni nungulirma yuhuu nakumek qujali gumañunga nakormiigumañunga amissunut uiga pinerpaaq ikajutsialaarmaanga tamaaniinginnarmat innikuluga Michael Jeremy paniga qitungangillu qannaangin uingillu nuliangisugillu peqatikkat aanniaqarsimajuit suli inuujuim ullumi inuugunniqsimajukkuluit aanniaqaloortu ivianginginnik ammalo naangagut puvangigut suli ilangi inuujuit ilangi inuugunniqsimajuit kinguvaluartumi qaujauvallainarmata qaujautsautigijugamalit maanna ullumi immini ikajugasortunga ikajuktautiartunga tamaaniittunga nakomi Tunga suvinga inuikkunni qanaajartunga taana qittaulaorsimaju qangakallaulertua 1.5 years ngulluni pigrealiqataartillutaa qittaulaorsimaju taanna ikajukkanneqamalluta inuqatittini tamaaniittuni Ontario nunanginni amisuuqattangata inui kaatsoqaqattartui kaggutiunaqattauju amisuulualengata tukisikkanni
khuyilluta inuqatittinni taana aqqittauloorsimayu ikayukkanniqasuaniaqatta taanalu kamidiunaqattauyu inunnu sitamaulluti ilauqataulluti ikayuqasuttuit uvattinni aqqitsuirunmalluta kisuuniammangaat uqauseriauqattalangayuit inunnu tamaaniittuni ikayukkannirumalluta. I'm the coordinator of the Regional Cancer Program at Tuknasamunga Inuit. I've worked in the program for a year and a half since its beginning. The program mainly focuses on two specific things, one being advocacy for urban Inuit, and the other being community-based programming related to our themes of prevention, cancer screening, and patient experience. On an advocacy front, we collaborate on a lot of research. We advise on a provincial and national level on cancer themes, such as the elimination of cervical cancer. We also work with provincial partners of other regional cancer programs, such as conducting a needs assessment on how they support their Inuit clients. And we also collaborate in other partnerships with other Inuit orgs or healthcare providers. On a community-based programming front, we actually created an Inuit-specific smoking cessation program where we held for 4 weeks a group of Inuit women who wanted to reduce or quit smoking altogether. And we created this program in partnership with INUKTITUT and using their resources that they had created to create an educational but also peer support environment so that Inuit women have the skills and also the education to be able to decide if they want to quit smoking or not. We took a harm reduction point of view, and we are really happy with the results from that program and hope to run some in the future for other Inuit, both male and female, and hope that with reduced rates of smoking in the community, we also reduce the rates of cancer such as lung cancer.